Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Ay! Di ka pala na umad di tagitaram si Kabadaong. Sang-sangpit mo pala nga magpungpungtot ka. Idi pala agsapa dayta. Aging ga ita amalum asumang putak. Dayta latan gitaram tigigamam. Kita niya ko ma. Apay, mangan ka no dayta latan ter aramidam, ha? Ay na, agsermon ka man ako nakad. Kalpud no mag. Rumwara man pala makareng-reng ka. Kabit lang. Siyak da ito'y kuwaraw. Ha? Pastrakin na ko ma. Ne, anya ti bagayaw, tataba daw. Umaya man makicharge ito'y balay mo. Ha? Ay, kat mo na. Umunak ka. Agyaman na kuwaraw ka. Kan dumawatak man iti panglud ka. Anya? Sige na kuwaraw. Awan pulos kwarta kita. Sangapulo lang, mate. Sige. Anda sa nga pulo apisos ko di talamisahan, tataba daw. Alahin yawn. Kan makituro ka mo tingking ka. Ha? Bigata ka nga gaway, di dya balay may. I-charge ko pa, dahil ito cellphone ka. Yay. Agawid kan Kabadaw. Itay pa'y bigat asap-sapulan na ka ni Marituyang. Sa anak pa nga gawid, Mare. Agpisbukak mampay. Anya? Ay, awan ti pagbambanagam no day talaang agpisil-pisil di tati ammawm. Agpinpindot iti cellphone ko namut Di mo kit di mapantulungan ni Marituyang agtrabaho ijibang kagyaw. Ay na, kabailan na dayjay. Masil-masilan. Anya? Imbag ka pa'y pare, tada ka dito nga agdudon. Anya? Na, tada ka dito anak kasi kawil nga agpis-Facebook only. Apay, papanamaya, pare. Ay nakgumatang iti abuno iji ilay. Taday, rugyan man, iti agmula iti bukbukol. Aya. Ne. Naglaing matanda ito yung asaw. Ay, pare, kaya't mo no tangdanan ka. Ay, masaduta mo, pare. Ay gusto nga minin dito cellphone. Isupay ang ti kasarsaritam no maminsan. Ay, naimbag man. Taamo ni Kwarog tag traktor. Ay, simpre mataban na. Ay, nasaya at mata. Tapno ada katulungan ta. May salangan nga aldaw ni Kwarog. Mabalinton ti agmula. Anya nga iti imula tayo dito. Ay masapul akumplito patatas, kamuti, en uray aba. Kasta? Ken basta natnateng, uray sayote, ken karabasa. Anya nga tano sublaten tamot ti traktor ni Kapitan. Anya? Masapul nga isagana tamot ti pagmulaan ta ije bangkag badaw. Ay, si kalay nga. No kayat mo. Anya? Di mo kayat ti agtrabahaw? Anya ti kayat mo? Mandaran na nga agtrabaho. Kasta ka day? No di mo kayat ti agtrabahaw, wano agmula. O di sigay! Kita dapay magkananta. Kung namlan no mabisbisinan ka na. Alawan, si kati makamaw badaw. Anipod pa'y iday si kantipi manaw. Binirbiro ko tipid sa ti inaldaw. Mabasak pa, pare! Pare! Apay, papanam ka ni paray. Bigbigat. Kas iti sigad. Ay, inakman agsibog iti mulamay. Ay, di ka lang mamut paray. Sumanubli ka nga agsibsibog a bindigat. Wala. Tadakal ti pamatay. Nga agtubo ken agbunga dan tao. Aya. No, awan ti pamatik nga agtubo ken agbunga da iti adaw. Di baybay ako man. Aya. Ala, ituloy mo ti agkankanta dito'y paraangan nyo. Nay, marikuanang. Nagmayat mo ti kukuteng-tengan ni Paaribadong iti gitara. Ay, talaga mo takasta, Maribanang. No saan nga umay dito'y nga ag-Facebook, agit-gitara nga agmalmalang. Uray no saan nga iti oras ti rabi maray. At dala tamot maminsan ay anos laeng Wen
Awan kas iti agiin nanos ti agkakaaruba. Gusto ka, tinasken. Saan akan kanayon ang makadisturbaw? Umayak man makilinong dito yung sangot iti Rosinam kagawad kwa nang. Ay katuan ako araw, tanay. Agtudon sa manaw. Unya raw, sapay nalipatak ti payong kaw. Panagtutudo man itan. Uwan nga raw, naimbag ta nakapit da kapitan iti mula daan at natang. Ay wala, natumpungan da pa'y tinangina aprisaw. Kasta ka day. Ay swerte ida nga rod ano kasta. Wal na nakwa nang. Anya nga iti sumarunumanan nga imula da. Palabsin da kanupay ti bagyaw, sakbay ngagmula da manain. Ay sa bagay, umayan ti panawan ti panagtutudaw. Ay ada ka no umay anapik sa apagyaw. Anya? Nasken nga isaga na mo dagiti masapsapol dito'y balay banag. Ay, adamot kit di urnong ta kwarta Isupay lat igatang ta iti abastuta iti makabulan. Una, manggulpi ka iti bagas, dilata, wano dagiti masapol, no panawon ti bagyo. Di kagdanag, inteng. Awagak ni Kwarog, ta iso ti kaduwak agumatang. Ay nabadong, umaysan tinapig sa bagyaw. Lumabas lang, dayta. Itong bigat, hawanay. Naa, anya nga iti amutay ang di kanto mga min agdengeg iti damdamag iti radyaw. Nya, Day tala agkan-kantaken ag gitara ti ammong nga ramidon. kitsi ka ngay, Mike. Anya ngay matiraramidan. Katsika ta sika ti ulo ti pamilya, sika ti lalakay. Anya. Kasano day tuyan? Saan madlangan na sumardeng ti tudo na? Ay, sapay na ibusen ti bagasta. Awan mutten ti kwarta. Ay na, imbagam ko maadagos tamakitang danak biay. Asino kumamot nga iti pakitang danam? Kanay agbagbagyaw. Ay, wala niya. Anya kita ramiden tatuyan. Ay katagkulong talatan aging ga sumardeng ti bagyo na. Ay, salbag ka. Awanlat ko na mo't ama pang kaagbirok iti bagas na, Mike. Sika ti mapanagbirok no kayat mau. Jak kayat ti rumwar. Anya! Pangasim man malay. Pautangan nakman iti bagas. Anya? Awanan ti may saang mikinituyan ka. Ay, sige na malay. Aya. Kwa, mala. Mabiit laang nga raw, ta ikan ka, kabadaw. Hina, pagyaman nakmari Kinunayunan mo't tayo ni Timasidan o adda. Adda ba, di talikodan ti balay. Mabiit laang ta inak mangala. Sige malay, pagyaman na ka. Ay na, inteng. Saan mo tinasumardag ti bagyo na? Jesus, sigurado nga agbayag ti bagyo na. Tada pa'y sumarsaruno ka na. Ay, sapay nagpigsa ti angin na. Uray la maitayab ti bubong ti balay. Jesus, ay, inakman kit di alaan ti patrol kar ti barangay. Ta agrikurida kamay. Ang mga no ada dagiti narga ay apasete kalsada. Wano, anyaman dita. It masapol, maireport adagos. Sige, agan-anad kayo inteng. Naibusen ti bagas nga inutang mo kin ni Marijuan ang badaw. Anya, nukasta, awanay ti mailutaw. Kaawanin nagrawot ka mga may. Uray awan sidaan, adulat tati ka nang. Sana bali tamakitang danak tumanay. Intun sumardeng ti tudo na. Kahit kaanon tupay asumardeng ti tuto na. Mabayag sama dito atudaw. Ay, just kiki, di mo dahito abagyaw. Di mo ila sumardeng ay. Maturog tangarudeng. Lumangan ka pa'y laang amangan. Ay, sana mabali na. Manganta! Ay, agyaman na. Nakasublita mo't langin dito yung barangay hawlang kang. Bumabata na. Ay na, napirdi nga intaraminti dagiti mula ka sa bangkay. Ay, napigsa ti bagyo na. Di na dahil dangaron amin. Awan la ka din ti maitulong yung kanyak maitangkay. Ay, urayam lang ano at dapay relief goods. Ay, talaang. Awan la ka din ti kasmait ama itid da kanyak. Ay, akas.
Umot namin in report dagiti nadadahal ang bulam. Tapno ada pagibasaran da amang tad itikas. Ay kasjay. Iton maminsan, no agmula ka. Eh, i-report mo adagos no madadaal dagiti mulam. Tapno tulungan da ka. Nabasakad ka ba daw? Napadamaya katag bagbagyaw. Napanak man dita balay ni Kwarog, Maray. Kat, Tirigat na. Awan mo ni Kwarog dita balay na. kasta aya. Ang mga nurimwar. Hadda ko mamapan ko ibagaking kuha na. Anya nga minayat ibagam kankwana. Ay, kuha, Maray. Ay, saan na masapul pa nga ibagak? Naa. May bagta nagsubli ka dito balay mo, Kwarog. Nay, abay. Nabayag ka kadi anang uruuray kanya. Saan mo't kiti? Anya nga minti bagamaya. Ay, kuha, umayak ko maumutang iti bagas mo no adda. Ay, awan bagas ka o tataba daw. Basit lang tinabatay. Uray 5 kilo laang. Ay, awan 5 kilo ang nabatay tataba daw. Angam at datalugas o tapisos ko ditawi. Dahito ilangan ti pautang ko kada kayaw. Ay na, hagyaman ako, Kwarog ah. Kasano day tuyaw ba daw? Naibusan kita lugasot nga inutang mau. Kung manulang mo ti magatag ti talugasot ngay. Di mo mangamin amo ti agi budget iti kwartam. Ay, parikot ko no sa di naman ang tipapan ko pagutangan. Ay, ni kapitan. Saan mo pa'y idaan na utangan? Mabainak. Ala, iturturod ko, timapan ko ni Parinteng. Wan, tabarang sumardengin ti bagyo na. Kat agbirok ta iti pakitangdanan ta. Ay kamaudyanan na. Si Mardengan ti Bagyo. Ay na, ado kadagiti kalugaran tayo tinadadaulan. Ay, puno na ita. Iso ama panak ita iti barangay hall. Anya, Inakitaan dagiti relief goods ang maiwaras. ala, sige nga rod, inteng. Adda ka din ni Parinteng, Maray. Sibsibet na, pari badong, napan ije barangay hall. Ha? Oh, apay ka day? Ay, kwa Maray. Umayak ko maumutang iti bagasyaw. Anya, Awan nga minan ti may saang mikinituyang ko, Maray. ay, kasta ka day. Tinasayaat, agsubli ka laangan dito inton malam. Ay, uwan man, Maray. Huston to no sumangpet ni inteng. Magyamanak, Maray. Oh, ato iti may sakaban abagas paray. Ay na, hagyamanak, pare ah. Nagsaya at ka akong parek, pare. Ato iti parakan ka relief. Di ka agda naglibre data paray. Hagyaman naman ng pare. Naimbag lang, tadda ka. Ay, wala. Sino pa nga iti agtitinulong no saan ada tayo paray. Di ka agdanag, pare. Ikarigatak, ti makitangdan. Tapno mapayadak ti may sakaban na bagasyaw. Saanin? Itid mi alibre data pare. Ha? Ay na, nagsaya at kayo laki din kada kami, pare. Ay, awan anyaman na. Ang timakunak. Inton maminsan. Awan kas tayo mo tayo nga agsagana no panawon ti panagbabagyo. Uwan, pare. Tandaanak na ita nga imbagam. Awan, ngamsaan ngamin a Facebook ti aramidan. Kanday tagit, gitara dita. Isumot ti ipang pangro na maon. Imbis nga agtrabaho ka para iti pagbiyagan niyo. Ay, uwan, pare. Hagyamanak iti pamagbagam. Ni Kapitan Inteng. Ay, naimbaglakit din. Taada na ito'y waig apaglabaan tayo. Ay, hun nga rod Dagiti daduma dita, agsakdo da iti paglabada. Iso anagasat tayo, Maray. Ay, husto ka, Maray. Iso arumbang nga aywanan tayo ti waig tayo. Ibaga tayo dahi ta kadagiti kalugaran tayo nga umay aglablaba ditoy. Aywanan tayo dahi to'y waig. Masapul ayawid dati basura da. Uwan mat nga agpayso mariban ang husto takunam. Nagadumutan nagmurangam si kabadaw. Uray ladwa sakaw.
Pisang ti daduma dita. San ko mula mausar? Apay pay lang arod nga ipalabam kanyak ngay, nupisang damo gayam. Basura, dito may sasakaw. Daan nga ulays. Sapatos, kun silupin na kita. Labak nga rod na kita. Api nga labaam. Iyanod mo jiwaig ta basura ki nga rod na kita. Anya? Agungan ni parenteng, nupuran tayo ti kasta. Ay na, tapulyoson ka nung arod ti angin ti asok aparnuayon na. Narting nga rod na di parenteng. Uray mo ni Maribanang. Di na kaya't nga damang ibati iti basura na ijay waeg. Di mo nga min ipakita king kuha na. Na, Ay, una yung dagiti kakalugaran ta. Ta kastalat ta. Iwarada iti waig ti basura da. Winardang kay. Ang dami na klase ti nagbalayan ti sampo di tawi. Ay, tirigat na. Pasig, adi nabubulok mo. Mabulok ayamot ngamin dagita plastic. Kas kada lupa at kan silupin. Ay, mga lakalaangan iti sakot pidutem dagita ibas basura da. Anya? Trabaho kayamot na itangkay. Ay, kubunsin sa. Ha? Ay, umay ka. Agpidot ta iti basura. Hey, anyamot tayo. Basta giwaradan tumot iti basura da. Enteng, apay nga itakalaang. Ay, nagpitpidot kami pa iti basura iti waeg. Anya? Nagadumanin ti basura iti. Agkay warada. Ay, ibagbagak mo't kadag iti padak a babae. Adi na kumabasta agiwara ijay. Makaunget pa ni Kwarong. Ang awan sa balay, ang maibaon kong agpidot. Anya nga ta? No agikarga tayo lang nga iti dakkel asako ijay. Tapno ikabilda ti basura da. Ay katuan tapno saan da basta agiwaralatan ijay waeg. Ay saan? Da, Karkaro na ngagbalinda sa daw. anya? Bayam nga isuda ti mangyawid iti basura da. Ay, sabagay mo't di Itahay nyo man, tadi kay basta giwara iti basura yun, di waig. Anya? Mabambanugak ngagpidpidot. Nagpidot kami kini ang kalita iti basura. Sa anak mo't nga giwarwara iti basura dita. Jak imbagada kayaw, ngam ibagbagak laing kagawad. Ni Marituyang, isutiam mo kamay sa nga giwarwara. Ay, talaga asul pangdagi jay. Problema mo't dagita tattao. Tadidaan mo nga ibasura ti rugit da. Iwan niya na. Nagalulat tamit tagiwarwara iti basura dito. Ay, masungunat. Manya ti bawal, isumot ti aramidan da. Talaga anarigat, timang disiplina iti tattao, waraw. Masaduta ko nga umayagpidot iti basura dito iwaig, tataba daw. Nagkunang nga may, so abay bayamon. Talaga may, makamuda mo na. Ni Marito yang tinakita kini na minsan anang yanod iti basura na. Manan? Ay, makapasuron. Tauray pangpanggagak kat ipilit na. Ay, bayamon Maribanang. Day takit diti mapan mo pakiap-apaan dita. Ay, aduda dita kat nga gibelbel lang iti basura. Wen garod Wunain Marikwanang. Ay, maakmeten amang paspasagid ka ni Marituyang. Ay, makaamumot ditan Ay, nagpigsa ti bagyaw, intaing. Ay, uwan nga rin. Aslawai ganda kiti kang kanal tayo. Uray ti kalsada di talaod. Ay kasla karayan matan. Uray na kiti nakasakaw. Kaya nakasupot ang basura kat naiyano din. Win nga ron Ay, delikado, intaing. Ay na, badaw. Ay, Apay ay akas lang ka mapupuran. kitaam, malaylayusan ti sirok ti balay ta. Ha? Kasano nga? Kanay, nagadun-adanong ti agturong dito'y parangan ta. Ha? Delikadon sa dito yung tuyan. Anya ngay ti aramitin ta. Ay, dumawat na natin tulong ko ni parintay. Uray ti kalsada.
Kat nagpali na nakasladak kilakarayan. Ay nabadong, agsublitan kita balay. Darasam, Anya, santan ang patuluyan ti mapan iti ayan da kapitan. grabe ba't tinda ito yung bagyo na to yan? Ay katurayan talaangan asumardang ti bagyaw. Ay, apay nga ta at timapaw mo ti danom di tawag. Nagadwa mula di ta analayaw sangkay. Ay, ala, nagawaan ta timag na. Umay ka. Masapaw, matanawagan ta di ta baba. Aw, dito yung bandang kail. Nawaya makita tatiwain. Ay, muto'y tatilis ko pa raw. Tilis ko, pagman. Aw, kanto yung kail. Na nagado ang basuran, tinakapulat iti pagnaan ti danom. Anya? Ay, apag natangkad ti ulo da. Di mo man tatilis ka, takita at mamay tangkail. Ala, Ay, saus. Awanay. Hayawanan ba daong nabasa amin ang nga alikamon ta? Itala ang nga rodman na nalayos tayo iti kastoy kagrabe. Agduduman a basura ti simbrek dito'y balay. Katanya pala tararamidem ngay. Rugya mo na ti agdelaws. Ay, una yan ti kasta, oy. Ayawan ti mabalin taamin tayaw, kit nalayaw. kumusta ka mo dito itirsi na marikwanan? Ay, dakkel alogay, kapitan. Ay, nabasa amin alakok abagas. Anya, Agraman arina kanda dumapay. bayam. Ta karaman ka kadagiti maikan iti tulong kagawad. Ay, agyaman ahak. Jak ni namnam amalayos dito ayan ko. Ay kasanaw, ke nagaduti danom. Kas lakarayan ti kalsada. Win nga raw do. Italang napasamak dayta. Ay, dahito iti ipikto ti parikot ang mapaspasamak iti wain. Ay, kamuudyanan na. Si Mardeng matlaang ang tinakapigpig sa abagyo. Huwag nga rod. Iso arumwar kami pa. Anya, apay. Ay, rumwar kami Kadwa kadagiti kakagawad ta agrekos kami. Amon mi no asino dagiti nadalapos wano naapiktaran iti bagyaw ta tulungan tayaw. Ay, katuon Ay, panagkunak. Ado, tinadadaulan akalugaran tayo. Itaan nyo no asino dagiti nakalista tinagan na ta isupay ti kanyaw. Beso? Ay, Juan, kapitan. Kwarog. Irwar mo amin abagas nga adda iti barangay hall. Unang kail. Siya kung ti makamaw. Sige, tada pa'y papanak. Ay, kapitan. He? Umay kami mat agpalista itinagan may. Nalayos mo't ti balay may, kapitan. Ala, ay agpila kayo, iti ayan ni kagawad. Kunang! Dahito'y lang timpay waras ni Parintay. Ha? Talo alata ti sardinas. Kun 5 kilo lang nga bagas. Agasam nga mingay. Taoray ni Kuwaro gasaan anan ano ti balay na. Katinig kanda pa'y kanaw. Anya? Kat niya mo marikwanang, may sakaban kanumit abagas tintada. Amangan mo no kung kunadala ang dayta. Ay san man, ado kanaw tinakakita tuyan. Saan nga rod nga agpapada ti trato ni kapitan ano kasta? Ay katwa na. Ay masapol ang mabagaan dahi di Parintay. Uray iso ti kapitan. Tapnusan na marwan. Sino titawan nang ibagakan kay tikasta? Ay, kuwa paray. Atap ko laki, di mo ta? Anya? Atap mo lang? Ibagam kid din anang tedak iti kavan. Ay, sorry paray. Sorry. Ay no maipapad ka di Kwarog. Tapno ang mom. Para iti sapasap ti relief tayaw. Awan mapilpilay. Kasta pa iti bagayo kanyak. Ay na paray, sorry. Sorry. Day talat ibagam. Suray. Ay, da kayong amin ka ni Marituyang ti maisang agbasbasura iti waikit. Anya? No saan aga po iti aramin yaw? Saan ang malayos ditoy? Nya. Ay, baybay amon da dya apari badong.
agpa-emergency meeting kakit day. Ha? Win tapno pagmimitingan yaw no kasano ang masolusyonan ti parikot. Kas lang amin makapaawan. Ganas. Nagsusulpang nagita tataw. Ay, saan Aganos ka ta si Kati Kapitan. Ay, no maminsan kasla kayat kunti ag-resign kas kapitan. Ay, taapay, mate. Tidak betpat-patsin. Uraan niya ti ibagak. Ay, kat ano samlatan yulit-ulit mo nga ibaga kadakwada. Aw, at na pagmimitingan ti bumarangay tatabadaw. Anya nga dayjay ko araw. Ita ti schedule tayo ama panagdalaos iti pagayusan ti waig. Ay, jak amuday ta. Ikatan tayo amin na basura ijay ang nakabara iti pagayusan ti danaom. Ta ikali tayo kanaw. Puuran mait dagiti mabalin na puuran. Ha? Nuhapay ngamin adi kay may nakimiting Sige ito umay kami mga raw kanina na matuyang. Masaya tatabadaw. Masapul nga titinulong tayo amin. Ay, nasaya tay may kayo paray. Ay, kat kapilitan na paray. Ay, Umay kamay, nga uray saan mi kumaakaya. ay salbag. Ay, masapol nga titinulong tayo amang dalos. Ikatan tayo amin ti basura. Ay, no asino mo lagita nga umay agibas basura dito iwaiga. Ay, di ka agin di amaw. Ha? Ganun na kayo ti maysa. Kasano nga mong paray? Dahita man. Kita am dahita, nakakalat dita. Ha? May nakasako pa. Anya? Mailasin ko dagiti adda iti unag ti sako. Ulas mo ken badom. Ha? Ay, kuha paray. Sorry. Sa bali pa, dagiti sapatos ken amin akagamitan na nakita. Kuha paray. Kuha nga may. Ay, awan ti kwa. Dalusam analaing dagita. Ay, wan paray. Ay na, pakawanan na kami kumaparay. Ijas kingainting bating-tingay. Tamailasin na gayam dagiti badbadok ide. Ay kumailasin na latamot Uray dagiti badok, sapatos kun amin ang. Ay, kapilitan laki din ngay nalak amin ngay nyanod mo basura ta. Nasayat mo, tapno awan maibagbagada ka na ta. Nagado nga badbadaw kin luplupo to jiwaig. Di pa'y mo basura ta, badbadaw kin sapsapatos tinailasin ni parintay. Una yan. Agyamanak iti kooperasyon yaw, kakabaranggayak ida. Gapo iti bayanihan tayo ket nadalusan dagiti basbasura iti waeg. Dahita ti pagsayatan na maminsan. Nagpaisaw, Kapitan. Ita, ta nadalusan tayo ti waeg. Ne, ulitek nga ibaga Please. Awan, ti agibasbasura ijay Wan, Kapitan. Wag na po, Kapitan. Magsiaramid iti basura iti babalay na, nalawag. Nalawag, Kapitan. Good. Masapul. Itong palan niyaw, ti nagtutulagan tayo. Ken ti kunada waste in management ti barangay. Tapno saan maulit ti napasamak layos? Gusto ka paray. Saan mi mutin na kayat ang maulit na ito'y? Panakalayos ti babalay. Saan paray? Ni Kapitan Enteng. Anya nga dagita aramida, kagawan. Pit-pit-pitak amin na gito'y awan karga na karton, Kapitan. Ay, nagadungay na itan. Wan. Nagkargaan da gito'y iti purchase ko, iti binulan. Pangusaram aya ka dagita. Ay kat ilakok ta isupay ama inayon iti koleksyon kaw. Manu ayak ti may sa tayo gumatangak iti pagkargaak ti badaw. Depende, no anya ti kayat mo. No tay dakdakal, no tay basbaset, Kapitan. Ura dya kadakalanan, tapno ado ti launan na. Maray, umayak man dumawat iti karton mo no adda. Anya, ay namarituyang. Saan ko nga ipadpadawat dagiti karton? May salaang mati dawatek. Uray pay, lako itan ti karton tapna maum.
Ilakom dagiti nagkartunam iti tagilakaw. Gawin Uray kumamag no awan surat na. Nay, amin mo nga rod ka na suratan itinagan mo Kuanang Store, Barangay Kabildatan. Kunada? Urayan tasurat laeng matday ta. Anya? No di mo kaya saan laeng. Take it or leave it. Na Inteng, naganmat ni Marikwan ang tinakasurat iti dayta a karton. Ay ginatang ko nga roday taken kuan ha. Ay unay kamutan, Inteng. Uray nakasurat tinagan na dita? Gatangam? Ano ko ma? Karton laang mati ginatang ko. Saan atinagan na? Na, Iso asaan aparikot day ta? Naglakaan? Inteng? Na. No kayat mo ang maikat tinagan na dita? Mga laka iti pintelpin, di gusugusa. Anya? Ayan na nga, iti dinawat mo a karton. Tapag kartunan ta iti bagas ti aba. awan, saanen ngagpadawat ita ni Marikwanang. Anya nga nga ti pangikartunan tan kadag iti nakalita a bagas ti gabay. Ay kabay amon inak dumawat iti sa balay. Ay, bayamon tuyang. At kwarta di tayo. Agsubli ka, tagumatang ka. Anya? Kasapulan tayo ti karton. Saan mo't siguro anangin ti may isa karton? Ay kauwanan Anya ngay nga raw. Awan mabalay mo. Kas madlaw kaw, kat nabit amalako dagiti karton alako yung unanakwanang. Aywan kwa raw, adamot na kita kasapulan iti karton. Pagkargahan da siguro iti bado kas kini Uncle Inteng. Saan lang aday ta? Iso nga alwadam dagiti purchase ko, wan? Ha? No agdiskarga kay ti tricycle mo, kita ta di mapisang dagiti karton. Ay kay, wala. No problem. Wan, tapno nalaka amalako dagiti karton. Gumatak mamait. Napyala pangikartuna kiti abastaw. Ay katuan agpili ka laang dita iti kayat mo. Anya ngay mo dagita kasla nakakarton nga inlugan mo. Ha? Ay, diya ka muang kail. Anya? Di mo amo? Alangan mo't ang lukat ang akitain ti kargana. Sino nga ti tao apang tidam iti dayta? Impawit dalang kanyak. Kat ko na jay lalaki itay. Basta ibatik tulatan ni jay waiting shade. Taddan to may mangala. Ay kasta. Unang kail. Kinapudno na. Si Gudain nga dagi pawpaw it kanyak iti kakastawi. Ay ala, paandaram nga rodan ti tricycle mo ta agawid tan iti kabildatan. Unang kail. Datan iti batok ti waiting si Dangkail, mabit lang tagi diskarga iti kinartaon. Ay, ada may sa alalaki iti saan unay nga adayo umay mo tayo. Anday ta, naidiskarga akong dagiti talo akartaon, mapantanang kay. Ay saan pa'y? Ay, urayan ta ti lalaki ang makaasidag di tayo. Apay ngayang kail? Ni, iso ti mga la iti karton. Amunta, no anya ti karga na. Ha? No ko na masiguday nga gipaw-paw itdaken ka, masapol nga amunta no anya ti linaon dagiti kinarton nga ipaw-paw itdaken ka. Anya? Anya tinagan maw. Kasla ita kala ang makita ditoy Manulito tinagan ko, Kapitan. Mabalain, maamuan no anya ti nakakabil iti karton. Tinapay ti linaon dagita, Kapitan. Papay-deliver da ka dagiti store. Kasta. Ay ada nga ron inalayo a permit yung agila ko ditoy. One, adda, Kapitan. Nasayat no kasta. Sige pa nga rod, Kapitan. Tani, agdadarasak iti papanak. Panawan kayo pay. Na, nagdardaras mo ten api manaw. Tapno amom, Inteng. Nagaduitan ti umay diti barangay tayo. Kastaya. Sa bali pa'y dagiti addalugan na nga agisursur-sur ka dagiti lako da. Oh,
Anjat lako da. Ay kat nagduduma prutas dagiti dadduma. Tinapay kas kada lamas. Tinapay ko nam. Ngam adamot agi pawpaw itilako na at tinapay. Dagita siguro di awan matlugan nga aramaten da. Ay, nasaya at matkit di Tapno isupay apagkwartaan ni Kwaraw. Adapay lakom at tinapay, manulitaw. Ay, awanen, madam. Nayunam nga min ati lakom. Inton tao, inton makagatak iti bukod ko alugan, madam. Sa bagay mo't kit di Gumatak man pa iti imti karton mo. No, adapay lakom madam. Ay adupay tilakok di ta karton. Sige, gumatak iti adaw. Kasapulan mi iti adu a karton. Dakes ada magbadong. Adda kanumot tiniliw dagiti pulis amay sa drug pusher. Ha? Adda nakaibaga. Nga umay kano dito'y lugar tayo tinatiliw da a pusher. Anya, asino mga taday tangay? Ay madanaganak nga raw. Amangan mo't no am-amu tayaw. Awang mo ka drag pusher dito yung lugar tayo. Ay, inaktuman ijay ayan ni Marie Kwanang. Mapamudamagay. Ay katun interesado ak amang amaw, no asinaw, tinatiliw da. No umay ka makichismes. Ay, saanon, awan panawon ko, maray. Anya, Kung naklakit, dinugumatang ka itilakok, saan mo't gayam? na awan ti bibiyang mao, no asino tinatiliw dagiti pulays. Ay awan bibiyang mo iti day taban agmarituyang. Na awan pa'y magkanas nga umay makisarita kan ka. Awan bibiyang ko no asino man day taan natiliw datap na mom. Mala, panawan ka man langang, just kakakiday. Awan pa'y ganas. What? Asino tinatiliw, enteng? Ay, ni Manulitaw. Di kanayon nga gipaw-paw iti nakakarton at tinapay. Anya? Jak pagarupin na may sagayam a drug pusher da jay. Ay por Diyos. Ay, naimbag man ta natiliw da. Anda nga min concerned citizen a nag-text ka dagiti pulis. Aya, Hindi na pa dagiti pulis. Anda nga agpasusabuan na inayon iti may sa akarton ti tinapay. Pa-deliver na kuma. anya? Ay, sige. Bye. Sige. Thank you, sir. Asino timawag ka da kayo ang kail? Ay, bad news, Kwarog. Ha? Karaman mo ni kagawad ko nang. Ngaan niya ang kail? Maimbestigaran iti pulis. Anya? Masapol amaamuan ni kagawad ko nang daytoy. Sige, kuyugin kayo ang kail. Mapantay tayan ni kagawad ko anang. Anya kumangay ti pakay naigak kan ni Manolito, kapitan. Ay, di mo kunaan ta dakil ti pakainaigam iti pan nakatiliw na. Anya? Tapdo amam, karaman ka ama imbestigaran. Gapuday ta nakasurat tinagan mo iti karton nakaikargaan ti Siabaw. Iso nga umay ka, agpalawag ka iti presinto. Ay itulungan na kadiya, kapitan. Amuyo mad, naglako aklaang mo't iti empty karton. Awan, amumiday ta. Ay, tulungan na ka mangibaga. Nga awan amok maipapaniti siya ba, kapitan? Ay, di kagda nagtaamume. Nga di ka laang matirsi ng agigyan. Ay, awan. Agyaman na, kapitan. Amumimit ngaglaklako ka iti imti karton nga danagan mo ang nakasurat. Na yan day jay ang Manolito. Sa baligayam tinangusaran na iti karton na ginatang na kanyak. Ala, huston mari. Di kagdanag. Sino mo tisan nga agdanag iti kastoy ngay, kapitan? Ay na. Makakatawa akman ba daw? Anya ko mati nakakatkatawa. Ni Marie Kwanang kuna na nga awan bibiyang na itipan nakatiliw ni Manolita. Tagayam, iso ti may sa apa-imbestigaran da. Kahit gaputa kasta, agkatawa ka matay. Masuruna lang amin kang Kwanakag.
Lipata mo, no nyaman ti saksakit ang tinakamuking kwa na. Anya? Ikalamaasyan mo kini marikwanang. Kitkas dyan lang aruday. Ay, wala niya. Ay, jak lakit di kaya ti maibalot, kwarog. Ayun, Kuna namin nga ibalod da kayaw. Ay, kasano ko mga amoyo asanak nga maibalot. Damagan da lang mo't siguraw. No apa yan nakasurat tinagan nyo iti karton. Ay, tilawlawan ko na naglako iti karton ka ni Manolitaw. Awan dakas na dayta. Tilang salud-saud. Kat adda nga minagan nyo ang nakasurat. Ay, hanyamot tanti kastoy. Di kagdanag. Adda niyang kalintayin. Iso ti kadwayo ang mapa ni Jay Presintaw. Ay, hagyaman ak. Agkalma kayo kadilaang, nanay. Kasanungay tinapanan yaw. Kumusta ni Marikwanang? Ay awanan ti pagdanagan. Tain namin ni Manolitaw aginatang nalaang ni kagawad kwa ng ti karton ang nagkargaan na iti sabaw. Ay, kunaklakit din doan yan ti mapasamak ka ni Marikwanang. Konsensya naman na. No di na ibagat agpaisaw. Ay, nasaya at mait, tanatiliwan dayjay a Manolitaw. Idi pailada mo ang makita kat nagdwa-dwa akon. Anya? Itala nga men na makitak dayjay dito'y kabildatan. Masapul nga rod akanayon nga agaliptak kayo. Ladingitak tinapasamakan ka, Marikwanang. Ay, nadidigra akon, Maray. Anya? Manipo dita, diya ko nagila ko iti empty karton, ipadawat ko langan. Ah, Iso ano ka sa polam ti karton, adda dito, saan ko nga ilakaw? Kaputa, adda nakasurat anagan kaw. kasta ka day. Ay katagyaman na ka, Marikwanang. Ay, ala kitaan niyo saan akalukwan ti pangusaran yaw? Si kakit di mo. Apay anyaya ti pagkitkitaam kanya, pusar. Ay, sana kasta marituyang. Kaya't ko lahaang matiag sigurado. Ha? Ay kumusta Marikwanang? Mayat matlaangan ti Ritnam. Wan, kapitan. Kat agyaman ak ta tinulungan da ka nagpalawag. Awan niya man dayjay. Talagamat nga awan amom iti napasamak. Narigat gayam ti kasjay no maminsan, kapitan. Ay una, napay nalaka. Ay, talaga nadidigra akon. Sungagan anad kayon taon. Tadadagiti tattao akas ti aramida. Ay, wan nga road, kapitan. Kino mabalin. Liklikam ti agila ko iti karton nga da nakasurat anagan mo. Ikatan yun nga umunat ti surat na. Sakbay nga ilakaw. Tapno may mayat. Saan kanton mairubaw. Wan, kapitan.